respected Green Action Foundation Director, Mr. Pranab Kumar Sharma, and NIT Director, Dr. J.P. Sanpak Kumar. They along with us, VDC Chairman of Duarbagori, Mr. E.M Rechar, Dolomara Town Committee, Mr. Mohsin Kera, and we have along with us soil conservation of Kahora Wings, Ranger Mr. Gokoi, and the team of Usha Silai School coming along with Mr. Pranab Kumar Sharma, and all my beloved friends and my along with us all the beneficiaries who have been here for this training. Kadogabe fansabi nili ningkang sam kardom pajiru kardom. Aji a Usha Silai School initiative lua amar Green Action Foundation based in Guwahati. Is it? Yes. Based in Guwahati. Initiative lua amar in association with soil conservation of Kahora with Mr. Gokoi. That is amar gaon, Khuru gaon, swing machine na puabla bahut ase. They have got certificate, training certificate to agoto asile kesuman amar majoto bolibi etu swing machine kinibulai karoneo kosto lage etu ane amar government pro ami die bolibi with limited, but like NGO different sponsored kori kini ami eneka aji eneka opportunity poa Green Action Foundation pura NID initiative loa karone amar Dolomara town ote Dolomara gaon ote aji 15 mohila ase 15 mohila karone 9 dinot training dia etu major bhal kuri training dikini আজি to develop karone swing machine hand over koribo etu programot মোৰ কাৰণে মাতা কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছো. I'm grateful, thankful to the team of Green Action Foundation and VDC's chairman and with all the team. From my side, my best wishes to everyone and those who participate in this program. Thank you and Kardom. মেচিন বিলাক ফৰ্মেলি হেণ্ড অভাৰ হ'ব আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট দিব। এইটো আমি অলপমান বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ, সেইকাৰণে চব মেচিনবিলাক দেখিছে আছে। সাধাৰণতে চাৰ্টিফিকেট ল'বলৈ মানুহ ইয়ালৈ আহে, মই আজি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ। ছাৰ যাব, ছাৰে কেলৈ যাব, মেচিনবিলাকো হেণ্ড অভাৰ কৰিব, চাৰ্টিফিকেট দিব আৰু তেওঁলোকে যিকেইটা সৰু সৰু প্ৰডাক্ট বনাইছে ছাৰে তেওঁলোকৰ হাতেৰে নিজে চাব পাৰিব। গতিকে মই ছাৰক এইখিনি কষ্ট কৰিবলৈ মই কষ্ট নহয়, মই মেডামক Pameran yang sila keroi. Good. Blouse dulu. Good. Baju apa ni guys? Mahal lagi sih, mahal lagi sih. Simple hisab simple বৰ্তমানলৈকে simple কিবা কৰি আছে এক বছৰটো পাৰে কিমান দিন আছে ইয়াত ট্ৰেনিং লোৱাতে
9 দিনৰ পৰা পুৰা এক্সপাৰ্ট হৈছে আৰু পুৰা improve হৈছে চিলাইটো only 7 days. Sir, two. Yeah. Same logo. Big slicer. Fast break. Itu hopot lagi. Baby. এটা সবে নিজৰ নিজৰ জোখত চিলাইছে কিনিব